Lisu liefuan ida nebe mak familiar tebes iha emahotu nia tilun. Wanghira rona liefuan lisu, otomatikamente mosu iha hanuing kona babuat foer ida. Kari iha mabarak mak bele hanuing hetan, katak buat foer ida ne fo impactu ida nebe bot tebes ba emani Saudi. No halakon imazeng ne furak no la iha sirkulasaung ar fresco. Lorong bele troca ba semana troca ba fulan. Tinantuang ita husik ona durante loron atus tolu nenulu resin lima nelaran. Mai be problema lisu na fatin sai preocupação, no na fatin sai problema sociedade niang. Ida nebe susar tebes atu resolve. Dili hanesan cidade capital ba nação Timor-Leste. Dili município de entre município selu e nação loromatan sai. Oni posto administrativo makanesan Veracruz, Nainfeto, Dom Aleixo, Cristo Rei, no Mitinaru. Ho total suku hamutu tolunulu resing ida, no aldia atus rua sanulu resing hat. Ho total população hamutu krihun tolunulu resing, koluan atus tolu nenulu resing walu, virgula sanulu resing rua kilometro quadrado. Capital dili sa hanesan sentro ba emahotu ho de halau atividade, hanesan iha setor educação, economia, saúde, industria no seluktan. Tambane iha emabarak makhela iha capital dili. Ho quantidade emanebe makbarak, nune produção lisu ya capital di Limos aumenta husi loron baloron. Loron fatin lisu sira ya capital dili sempre na kono. No pessoal saneamento sira tem que serviço makas. Aturune lisu labele na klekar arbiru ya capital dili, no bele cria ambiente nebela saudável. Produção lisu la osdet mayu si Timor sira, mai be contribuição balisu nebe ho quantidade barak. Mai husimos loja sinesa siraniang nebe quase ocupa iha lidun sira iha dililarang. Destinação ikus balisu sira ya capital dili makfatin lisu nian iha tibar. Suku tibar makanesan suku ida nebe basic liu ba capital dili. Suku tibar tama iha posto administrativo Bazar Tete, município Likisan, ho total população riung hat racing. Ho ni area kaluang hat 0,5 kilometro quadrado. Suku tibar iha aldea hat makanesan, aldea Fatunia, aldea Libaulelo, aldea Mausoi, aldea Turleu. Entretanto, aldea Fatunia sai centro ba destinação ikus lisu hotu-hotu iha capital dili. Lisu maksasan restu ka material nebe la usa ona nebe produsu si lisu domestika no lisu si industria. Lisu iha kategori rua, lisu orgânico no non orgânico. Ia mos lisu perigoso no lisu contaminado. Lisu orgânico mak lisu nebe sai husi materiais biológicos sira no degradado ona husi micróbio ka biodegradável. Lisu idane fácil atu desvendado li hosi processo natural. Lisu doméstico barak liu mak material orgânico. Lisu non orgânico mak lisu nebe produz husi material sira non biológico. Nebe forma husi produto sintético ka husi processo tecnologia no processamento material minerais. Lisu non orgânico difícil atu desvendado. Lisu sirane makanesan plástico, massa plástico no kaleng. Lisu sirane sela destrói ia tempo nebe naro, mas que sunu ona. Mai be iha mabalum considera lisu inorgânico iha valor econômico, no bele utiliza fali ba necessidade selo, bele liu husi processo reciclagem, o bele mos liu si criatividade ema ida nian ba produto ida. Lisu fating iha suku tibarne hahu estabelece ona iha tempo ocupação indonesianian. Lisu sirnebe lori ba fakar iha tibar la iha separação entre lisu orgânico no non orgânico. Comunidade sira nebe hela basic iha dalang nini senti la satisfaz no la seguro ba movimento careta sira nebe mak loron tula lisu ba mai. Sira preocupa tebes tamba dalang atu tama ba area lisu fatinyan hanesang estrada principal nebe careta tula lisu sira tenki liu dalang ne. Mai be dalang ne ho kondisaung la dia. Tuir amene hare kata hene impacto bot kona balisu. Ta kuliah kata han resolvimento companhia ba bot tama hene ta hareba aeroporto hareba agora programa governo hari hotel bintang 5 serne mas agora ia tempo lokraigne anen hu ka kupa tomak tiba larane domina aisuar ansa ita sintila rundia tamba comunidade barak hene hela basic sampa apeta babe maior parte lalar makas liu depois leliu ho estrada ansa ame sintila rundia tamba anema ame husuba governo mais ou menos sekarek
bele haretok fatin sampa do kusi komunidade suku Tibar tamba ita hare fo imagem que ela diak ba suku Tibar tamba temi suku Tibar desenvolvimento bo tama henemas ita hare sabe ladun diak ba suku Tibar jane tamba ami basic sampa ita hare maski itania inan barak ama katua barak ba hetan osan husi sampa maybe tuiram ni hare kata tabel hetan maski ita hetan osan maybe itania saudi ladun diak tamba osan da ita hetan sampana labele paratu pura itania saudi nebe ita hetan ifetu babe sampane nian au hatoba governo buka solução nanusa buka mison sa atau fatine bele hare pelba fatin selo bele hare pel industri baluka bele tau hene bele ibita lalar nebe ame komunidade suku Tibar hela basic ban idane la barak maga kona kabun moras baluke hetan mearan ne husi kik tobot hane sandet baluke lakom bida ita los kuliah saida mai sawa ita hare sampane ita kuliah kata ki estraga komunidade suku Tibar liliu ame sira hela basic sampane yani. Sefi Aldia Fatunia Marcelino Ananias Correa Lemos reconhece katak ni komunidade balung moris depende ba ia lisu fatin no halo fatin lisu ne saya nesan fatin basira ho dibuka moris tamba maski sasan sira ne sai ona nesan lisu mabia falling nune bele fan fale ho di bele hetan osang no bele uso osang ne basira ni necessidade hanse preocupação ba autoridade hanse se perder se pisuku idane hato bebek mai be ita bele dehan governo ida tunte ida saya sempre promete helere e põe da kune iha debate balu hatete dehan hisuarne bele bolu emotutu atu mai para atu bele hare likusi hisuarirane mas pila ba sauri se komunidade ne hisuarne atu bolu hansa NGO ka hansa fatin balu hosi hansa selu ka tu mai hare hisuari rane mas pila ba sauri bele agubenta par bele hin instituição serne bele mai tamatan kala mas agunin be itema ni sauri itene pulmão serne kan sa ita labele tahan nune tahan helarit to abang bai rua bai hira atau tamat ne hansa ita promete mai be atu release ne bai hira idane preocupação ida tamba ita dehan timorna sai ona nação de nebe maka resolvido mai be ai surne hanse era clara tau que está que problema bot pa nação de e ita no governo sira ita la protesto mas hanse ita considera hansa recomenda mas ita bel recomendamos lá já resultado. Posto saúde Tibar resisto a moras nebe mak-asa nesang moras ispa isin katar diarrea. Husi moras sirane ia balon tolakon vida nebe causa husi ahisuar no ambiente nebe lamos. Pessoal saúde Sira ia posto saúde Tibar sempre halo aconselhamento ba comunidade Sira nebe lorong hela basic ia fatin lisu Tibar. Comunidade Sira nebe makbuka moris husi lisu fatin ne atu na fatin fo prioridade ba Sira ni saúde. Posto saúde Tibar moras nebe asli makane ispa ou merne depois diarrea nebe makas homos moras kulit isin katar moras serne hansa penyebab ne ihabe husi ne bapa impacto sampane tam ai suar labarik ya ida ruam mate tamba isbot pneumonia foi ida mate ba isbot pneumonia mayana merepera badili labarik mate moras isbot tam sire hera tumba be bisi be tumba lihi boleh sampane okostumane dari ai suar kan tulis bapa ida nembak mora bebe kal fulan walu ida nama ni moras isbot depois diarrea tamba impactus bemos laya nema kema diarrea isin katar ya Tibar mane masih bisik be
sampan so inte bot balu be lain mate tene morso sampane tamba semat tau mata ulu presidente lolo fer kuano mai hansa foi lo bot rumah basira sira moris makin lorong karan ba hili samba Allah ba hili semat fo hili besi tua kalen almin sira tetu purifan ani sira moris makin ba futuro sauri la dia bele afita mas nutrisaun apa mira tamba obahan ayan ben la layan nutrisaun kuis bahibu aku be sisan be ma soe ne mas si hetan moras na palin isin kata tamen ba bele pra haris poeri kuis diarrea bela afita masira tamba para que me diarrea me consulta tiana. Sunu lisu ya fatina kloke fo efetu la diak basaudi nebe dala rumah ema barak la tau importansia. Sunu lisu ya fatina kloke se husik suaro veneno ba atmosfera no estraga meio ambiente. Liliu ba circulação ar nebe iha kahur ona ho veneno. Komunidade balung nebe makela basic ya fatin lisu tibar sira reconhece katak toman ona ho ambiente iha lisu fatin ne. Mas que nune, a comunidade balun tem que simu realidade, tamba sira tem que lá com sira ni uang ne BCBB, tamba causa husi aisuar husi lisu fatin tibarnian. Juliana Soares honi kaben lá com sira ni uang bebê feto ida, nebe mak foi halo fulang ida ho balon, ia fulang febrero tinan riun rua ronuresen rua. Dader sana misi konsulta, pila tun amai hene, ami kan helu kela heleteng. Nebe sigun am tun tefal mai hene, mai la liu loron la tosumana ida. Kalau orang quinta sana am langsung bawa hospital. Lor sabe konsulta baleta mas la salva na. Am lor hospital ba bidau. Ba langsung tamhe sam emergency riang. Ba tamhe ne tamamas la bala sabe dada is la diaktona. Onsa acompanha ho is bot. Onsa bukanos la diak. Enta tamaba doktor sir hareti diaktia am ba fale fati normal. Ba fale mas la diak sira muna fale me ICU la bariknian. Ne mas ne tamaba mas ne la bukantona. Nia hasa is maka halong sanit terus deh tadi sa dia nia mas ni uja suruh mas la dia na patamahin ba sumana ida deh duri fila kan ni muris mas normal nia mas amba lor nia ba fasin dali ida deh pulan ida mas mai ni si dia kela sa terpentret pas be lorong quinta ida mas langsung di hospital ba segunda mai falde isi normal hoto ya haremos ya suar Tamai hane ni sirak te iha sirak to loraik. Dader mos nia ihane metinona loraik mos suar metine tunto kurumento na bahato. Dalar mos ene tamai nia isma pe dada la dia. Suar. Pino halo fulanida sumana rua. E midian sana la ya loraik ho dader. Durante isinrone so fulanida rua. Hansa filma ketang hansa fulanda rua ne sempre muta moras ne to da mes to fulan tolon sana. Ne muter ete hanos la dia. Ai beliu na usine fulan lima ne maleta non la ya. Ne dia kuto normal conexão dia kuto agora. Hela hut ami hela leta film muda alin bewan mate ne muda faltung. Suno dia kira ngana suar dois ne siramo sinti hoto horon dan dois. Dari musiden dois usine be mane ne husu de mama zune dois ne ber dois sampa maktun mai. Tambah suar. Anta dia kira kan hari suar tama metine ami tamu malarang. Dia kira haun sa tur sayana me liur hari suar tung mai ne ami malarang hoto. Nah bulu sila tamu malarang. Media lah ya solorai kok dader. Terus sedian abu-abu, dia abu maktumai mas lau ai suar sampane maktumai. Lisu nebe fakar iha lisera tibar loron liu karada atus rua resin. Lisu sirane la ia separação entre lisu orgânico no non orgânico. Wangira pessoal saneamento sira recolhe o sifatin lisu sira e a capital dele, quase fatin lisu sira, ia sasan usado kasasan restu o oing, nebe maktau hamutuk deit ia fatin lisu nian. Total kareta nebe mak loron recolhe lisu sira e a capital dele nian, hamutuk hitu nulu, no kada kareta ida tengki tula dala tolu iha lorong ida. Sociedade nebe mosno saudável mak sociedade ida nebe ni membro sira e a consciência, odila soe foer arbiro. No atende halo diferença entre lisu orgânico no non orgânico. La precisa em orientação, mas be atitude dane tem que mais husi fuang no laran, katak wanghira ambiente mos se for saudável ba sociedade. Lucrecia Bakun, Jacinto Fuca, GMN.